I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj novi klip. Ljudsko tijelo ima 10-ak dijelova koji su bespotrebni. Zašto ih još uvijek imamo? Imamo ih zato što je proces evolucije spor i dugotrajan. Zahvaljujući arheologiji, naučnici imaju priliku uporediti ranog čovjeka sa modernim. Slijedi nekoliko primjera promjena ljudskog tijela koji će se desiti u budućnosti. Umnjaci. Oni su bili potrebni ranije kako bi se žvakale biljke. To je bio siguran način ishrani, sigurniji od lova na opasne životinje. Sada kada je lakše jesti meso, ovi zubi više nisu potrebni. Dlake na tijelu. Svi imamo dlake, neki imaju smisla dok većina više nema svoju funkciju. Naše obrve spriječavaju znoj da uđe u oči. Brada je magnet za suprotni pol, a ostale niko više ne zna šta će nam. Vratno rebro. Set ovih rebara ima samo 0,5% populacije. Neki imaju samo na jednoj strani, a neki na obje. Locirano je odmah iznad prvog rebra. Zanimljivo je reći da ptice i reptili imaju ovo rebro. Prisustvo ovog rebra je povezano sa leukemijom. Mišić podlaktice. Ovaj mišić nema 11% populacije. Tu je da nam pomogne pri penjanju. Eto koliko smo fizički aktivni. Mišići za naježiti se. Životinje ih koriste da se griju i da zastraše. Mi imamo te mišiće kada ih aktiviramo, to zovemo naježio sam se. Prsti na nogama. Evolucija bi ih mogla izbrisati. Ne može se desiti uskoro, ali nekad sigurno hoće. Mi smo koristili nožne prste da uhvatimo nešto ili se penjemo. Naš centar ravnoteže se pomjerio sa prstiju unazad. Repnjača. Mi ih ne trebamo, a životinje ih još koriste. Darwinova tačka. Ako se zagledaš, naćeš malu presavijenu kožu u uglu uha. To je zaostatak iz perioda kada su nam trebale veće uši, kako bi čuli opasnost. I to bi bilo sve za ovaj klip. Ja se nadam da vam se klip svidio. Ostavite like i prijavite se na kanal. Do sljedećeg klipa, ćao!